Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Oh, bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dilewati. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang. Shalom teman-teman, kami dari Crystal Voice. Terima kasih ya sudah menonton video cover kami. Dan jangan lupa komen di bawah ini apalagi lagu yang selanjutnya akan kami bawakan. Jangan lupa follow sosial media kita, like, comment, share, subscribe ke channel Nama Poso GKPS Bekasi. Jangan lupa pencet tombol loncengnya ya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Selamat Natal tahun 2020 dan tahun baru tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya. Shalom mahubata haganup. Shalom. Selamat hari Minggu, jana selamat beribadah mah tahun hanami hubata na beribadah i gereja on. Sonai homa selamat beribadah dan selamat hari Minggu mah tahun hanami hubani nasiam na mengikuti ibadah melalui live streaming. Bani Minggu sadarion aiman amargoran Minggu dop tahun baru. Jadi model kebaktiata ibuat humbani model B, hataha persayawan ibuat humbani apostolikum, janabani ibadah ta sadarion adong dohoma pandidion napasing. Jadi sebelum ipukah hita ibadah ta, ipangin dohanami hubani hita haganup namamboan alat komunikasi, dear ase inonaktifkon selama ibadah, ase homi mardalan ibadah ta. Sonari sihol ma pukahota ibadahta iberehanami panorang hubata untuk marsaat teduh. Amen. Riap mahita jongjong. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 414 ayat sada 2 pakon 5. Ibagas goran nina ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tunduy na pasing sito palangit pakon tanoon.
Amin. Tapi anggo hidup ni uhur ni Jehovah, tetap dorosi sadokah ni dokah ni, bani sagala nama kabiarisi, anjaha hasitongan ni, marnini marnono, bani naman ramotkon padan binahen ni, pakon namar dingat parentah ni, laho mandalan kon ai. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami nai nagori atas, simada tahun, bulan, minggu, pakon ari-ari. Puji-pujian pakon terima kasih ma isombahkon hanami hibamu. Halani hidup pakon holong ni uhur mudo, nama kasomani hanami, das bani tahun na baruon. Raja iham mahanami na martupuon. Ase ibu Tuhan nami makargahon ari-ari ni guluh nami nabi niremu benami. Janah tong-tong marunjulan bani harosu ni hurmu. Hanami sadukah guluh nami i dunia on. Amin. Kundul mahuria manduring mahita. Puji hita use Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 424 ayat sada pakon 2. Tuhan tador marita marhorja ibagas tahunon aiado na margogotongon mambere na porlubata marhorja mahita martonggo ulang ho malupa marhorja ibagas asitongani sing soya gogomu. Ahama si bahenon kusonari halani nai parmudu goluku ondos batikion pangabak parsahap na salpuin sengdong na tarpangajangkon Tuhanku rajaku holong mahatemu hubakku ulang mamitur maringi sembahku sayang juhamaah. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita sapotkon hita madusata ubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami napasing anjaha sangap doham. Namangidah terus das ubagas uhur nami. Hamdu na patubuhkon hasitongan. Hapit toron apa hapasingon ibagas hadiran nami. Tapi sing halungin nami ham ubani gok ni uhur nami. Humbani putih ni ate-ate nami. Humbani gok ni tondoy nami. Apa humbani boys ni guguh nami. Guluh nami sing rumban humbani hasitongan. Hapitoran apa hapasingon nadop isuan honham ibagas diri nami. Sing terponopkun hanami dosa pakon panlanggaran nami in.
ay talarduin haganup ilubimu. Senari roh hanami hulubi-lubimu, mambuan haganup dosa apa haurangan namiin, maidup mahurmu benami, sasap hama dosa namiin. Suruh hama tunduimu hubagas uhur nami, ase terbain hanami mambelusi ham ibagas hapit turun, hasit tongan pakon hapasingon, ase bui hanami parsimada bani haguluhan nasa dukah ni dukahni. Na binagahkunmu bani sagala na persaya, bani anakmu Yesus Kristus si paluah hanami. Amin. Tangar anjana haporsay hitama, hataninay bata bagah-bagah pasal hasapan ni dosa. Ulang homa biar, audo si paluaho, do mahudilo goranmu, audo si madaho, tapi do mai parjabolon ho au, marhitay dosamu. Do mai lojay ho au, marhitay hajahatonmu. Ahu sendiri pasalosehon palanggaronmu, halani ahu. Anjaha dosamu sing be padingat-ingatonku. Ibagas holong ninay bata, domba isasap hagol, ulangi. Tangar anjaha haporsay hitama kata ninay bata, bagah-bagah pasal hasapan ni dosa. Ulang ya nami. Ulang ho mabiar, ay audo si paluahku. Do mahudilo goranmu, ahu do si madaho. Tapi do mai parjebolon ahu, marhitay dosamu. Do mai lojay ho ahu, marhitay hajahatunmu. Ahu sendiri pasolosehon palanggaronmu, halani ahu. Anjaha dosamu sing be padingat-ingatonku. Ibagas holong ninay bata, do mai sasap haganup dosata, halaniay, patalidah kun hitama tanda-tanda ni perguluhan na bayu, hasangapon ma baninay bata ibabo. Amin. Undul mahuria. Mandoding hita humbani haleluya nomor 355 ayat sada 2 pakon tolu.
Nasyam Bapa Inang, hita haganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Sonari dasma hita hubani kebaktian pandidion bani dakdanak. Ase mandoding mahita, janah sa mandoding on holy, rohma nasyam hulabay on na padidihon. Mandoding hita humbani haleluya nomor 54 ayat 1 pakon 2. Oh Jesus, Roman nasihol padidihon dakdanakon. Tangihon na siyam malobey hata ni Tuhan Yesus na tarsurat ba ni Mateus 28 ayat 10 rosi ayat 20 na makatahon. Dom maondos baku sagala kuasa na inagori atas apa na itanohon. Laho mahanima, podahi hanima ma sagala bangsa, asegabi susianku si dia. Anjaha didihanima ma si dia, hubagas goran ni bapa, anak apa tondui napasing. Ajari hanima ma si dia, makorjahon sagala, nadop kutitahkon banima. Bani Markus 10 ayat 10 ihatahon Tuhan Yesus do homa. Naporsaya anjaha natardidi dapotan haluahon. Tapi naso porsaya hona uhumdo. Ase tonah apa parentah ni Tuhan Yesus aido na nidalan konta bani panorang on. Ay natardidi ibagas goran ni Yesus, hubagas hamatean ni aido ia tardidi, janah nadop tartanom do ia rapakonsi. Ase songon Kristus, nado pinapuho humbani namatay, marhite hasangapon ni Bapani. Sonay mahita na doptar didi, mardalan ibagas guluh na baru. Halani hubagas sadatonduy dohita tardidi, gabi sadabadan dohita ibagas Kristus. Na tardidi, marulih ba ni hasasapan ni dosa, pakon manjalo si bere-bere ni tonduy na pasing. Bani nasyam pakon bani anak nasyam do bagah it. Ay tarsurat do bani Markus 10 ayat 14b rosidas ku bani ayat 10 nini hata ni Tuhan. Paturut hanima ma dakdanak in roh kubaku. Ulang pandang hanima si dia. Ay bani halak si sonindo harajaon ni naibata. Nasitong do hatakon banima. Nasumanjalo harajaon ni naibata songon dakdanak seng anjay masuk ia hujay. Jadi irohop si dia anjaha itapehon ma tangan ni bani si dia. Laho mamasu si dia. Ang gusto na'y
Saksihon nasyamma hapor sayon tain, riap pakon kuriaon, riap ma hita jongjong. Saksihon hita ma hapor sayon tain, songon na sinaksihon, haganup halak na porsaya bani saptanoon. Au porsaya bani na ibatabapa, pargogoh na sotarimbang, na manupalangit pakon tanoon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni na ibata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinubuhkon ni si Maria, sangganape haliapan, marhite tonduy na pasing, na manaron na parangit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, matay at jaha itanom, tuluhon, na tarimbangin, kunjay maiya pulak magira, lahu mangugumi halak na mangguluh, pakon na dok matay. Au porsaya bani tonduy na pasing, bani kuria parsadaan na mapasing in, parsoran ni sagala na mapasing in, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhoon ni akula, pakon bani haguluhan na sadokah ni dokahni. Amen. Undul ma kuria, doma itangar nasyam, hatani naibata domu hubani pandidion. Janah domma homa isaksihon nasyam, hapor saya ontain, asesonari balosi nasyamma sukun on. Ipindo uhur nasyamdo sonari didion dakdanak on, hubagas nahina porsayaon nasyam ay, ipindo uhur nasyamdo, rado nasyam mamboban, janah marsuruh sidia hugareja, laho mangguruhon hatani naibata, asegabe pagori na manggoluh iya, bani Tuhan Yesus Kristus, rado nasyam mangajari, mamudahi, pakon pauli-ulihon, hapursayaon ni dakdanakon, ase ibotoh anjaha iihutkon sidea, hatani naibata, rado nasyam, bulat ni uhur nasyamdo, mangundoskon dakdanakon hubani naibata, pakon mandalankon, pangakuan nasyam ay, bulat ni uhur nasyamdo, ase namarpadando nasyam sonari pakon naibata, ilobe-lobe ni kuriaon, say bujur ma nasyam, mandalankon padan nasyam ay. Ang gusto na'y didi kita ma nyambaon ibagas goran ni Tuhan. Ham harpei heine saragih. Hudi di maham ibagas goran ni naibata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tundui napasing. Amen. Sa iparorot Tuhan naibata maham, humbani para masukan on nari hubagas harajaon ni, rosi sadokahni dokahni. Amin.
Mendoding mahita. Mendoding hita humbani haleluya nomor 55 ayat sada. Yesus rohanian pangiripun perintahmu lunae terbit-tekon katamu soldalonon ningon kubamu benganon aman tetap berkenan. Martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami, marhitei Yesus Kristus Tuhan nami. Doma yondoskon kanami dakdanak on hubamu. Persaya dohan nami, doma ijaloham iya. Gabi anakmu, marhitei pandidion nama passing in. Ase masuk ma iya hubagas kuriamu. Anjaha, gabi pagori namang goluh ma iya itanoon. Janah panean bani haguluhan, nasa dokahni. Papasing, janah pasu-pasu hamma iya, ase mangguluh, magodang, anjaha matoras ibagas kapursayaon hubamu. May dopma uhurmu, bani na matoras ni dakdanakon, pargogohi, janah ajari hamma sideya, manuguno dakdanakon hubamu, asirap sideya parsimada, bani harajaon muin. Amin. Mendoding mahita, sanggah mendoding on holy, mulak manasyam, hubani inganan nasyam. Puji hita use Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 40 ayat sada 2 pakon tolu. Naibata
Ting-ting batta sadarion, Minggu tanggal 2 Januari 2022. Na parlobe, berita na boritan, sada, dinara purba, niombah ni Bapak Pendeta Andrian Raja Nagur Purba Inang Boru Panjaitan, irawat i Rumah Sakit Joko Karawang. 2. Bapak Situa Emeritus FD Damanik, Jemaat Sektor Sada Ararat, irawat i Rumah Sakit Tiara Babelan. 3. Inang Tiurma Kesiana Boru Manurung, Opung Dear, Jemaat Sektor Sia Nasaret, pemulihan i rumah setelah dirawat di rumah sakit. 4. Inang Santani Boru Damanik, Simatuani Bapak Situa Simon Saragi, Inang calon Samas Hernita Purba, irawat i ruang ICU Rumah Sakit Otak Bukit Tinggi Sumatera Barat. 5. Rosda Boru Damanik, niombah ni Bapak Rosman Damanik Inang Boru Saragi, Jemaat Sektor Teludotan, pemulihan i rumah setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. 6. Inang Nuriati Sitio, Jemaat Sektor 2 Bethlehem, pemulihan i rumah setelah perawatan di Rumah Sakit Bakti Kartini mengalami serangan jantung. 7. Inang calon Samas Pristauli Turnip, Nyonya Situa Winter Girsang, Sektor Onom Getsemani, dalam perawatan i rumah setelah menjalani kemoterapi na paduahon. 8. Bapak Jubelman Purba, Jemaat Sektor Teludotan, pemulihan i rumah setelah dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Na paduahon, Kuria tambah, keluarga Luther Aprinando Penturi, Inang Ruth Damayanti Saragi, terhitung sejak hari Minggu 26 Desember 2022, telah menjadi anggota jemaat di GKPS Bekasi, Marianan, i Perumahan Bekasi Timur Permai, Blok D 10 Tolu, nomor 7, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kota Bekasi, masuk wilayah pelayanan Sektor Onom Getsemani. Napa tuluhon, bani hari Minggu tanggal sia Januari 2022, kebaktian Minggu ipa masa 2 hari ibadah. Napa lobe masuk pukul 7 WIB, bahasa Indonesia, pitah offline i gereja. Napa duahon, masuk pukul 10 WIB, bahasa Simalungun, offline, pakon live streaming, memakai model kebaktian model B. Namangidangi kebaktian Minggu aima Majelis Jemaat Hun Sektor Walukana. Humbani jemaat nasihol beribadah i gereja secara offline, ase tetap mendaftarkan diri melalui pengurus sektor, ase pengurus sektor pada son hubani PHMJ. Naima ting-ting batas sadarion, pondok kita hurta, martonggo hita. Ham Jahoba naibata Bapa nami namar habang sa inaguri atas. Puji-pujian apa terima kasih sombah nami hubamu Tuhan, bani siang niarion, boy hanami Tuhan marhasadaon, i rumah panumbahanmu, ay manalaho beribadah, mamuji pasangapon guranmu. Terima kasih humah hatahonon nami Tuhan, bani panorang na ibereh konham huban nami, kuria GKPS Bekasi, boy hanami Tuhan manlewati tahun 2020 sada, anjaha mamukah para mingguan nami bani minggu sadarion Tuhan. Ibagas haganupan pergumulan nami, senagi malas nihur nami mendalani tahun 2020 sada Tuhan.
Tong-tong do ihapon hanami pangurupianmu. Anjaha harapan nami Tuhan bani tahun 2020 pe Bapa. Saya tong-tong mamar pasu-pasu ham huban nami. Ase haganupan kegiatan-kegiatan nami. Pelayanan-pelayanan nami ikuriamu itongah-tongah ni jemaat. Boi mardalan haganupan Tuhan. Anjaha dapotan malas ni uruhan nami Bapa. Bapa nami na surga, doma ipadas hanami Bapa. Piga-piga ting-ting kuria na masa pakon nasihol si pamasaon bani sa minggon. Kasi haganupan niya Tuhan, ondos mahutanganmu, haganupan pelayan-pelayanmu Bapa. Sonai homa age kuriamu i jemaat GKPS Bekasyon. Asi tong-tong marsadani hurhanami tong-tong Bapa. Nalaho pasangapan goranmu bani haganupan persekutuan nami. Sonai homa kegiatan-kegiatan na sihol ipamasahan nami. Secara khusus Bapa martonggohan nami humbani orang tua nami, hasoman nami, keluarga ni kuriamu na adongi GKPS Bekasyon, na ibagas parnaboritan Tuhan. Dinara Purba, Bapak Situa Emeritus FD Damanik, Inang Tiurma Kesiana Boru Manurung, Inang Santani Boru Damanik, Rosda Boru Damanik, Inang Nuriati Sitio, Inang Calon Samas Pristauli Turnip, Bapak Jubelman Purba, Pakon nalegan Tuhan, nalang tersebut hanami sada parsada, na irawat i rumah, senai homa na irawat ope rumah sakit. Ase hama tong-tong na mangurupi Tuhan, nama pargogohi haganupan tambar, sonai si panganon, ros si haganupan dukungan ni keluarga. Hitemu main haganup Bapa, nalaho pamalumhon naborit ni si dia na adong bani akula. Ase bani panorang na lahoroh Tuhan. Boy humahanami riap marhasadaon, marmalas niuhur. Pasangapan goranmu marhite kegiatan-kegiatan ikuriamu Tuhan. Senai homa Bapa, malas suhur nami, martambah do sada keluarga anggota ni kuriamu IGKPS Jemaat Bekasyon. Aima Bapak Luther Aprinando Penturi, Inang Ruth Damayanti Boru Saragi. Ase haganupan kegiatan-kegiatan Tuhan, na adong ikuriamu. Boy si dia Tuhan ibagas malas niuhur mandihuti. Anja hatong-tong Bapa pasu-pasu ham keluarga ni si dia. Ase marha habiaran humbamu anja hatong-tong marpangarapan humbamu ibagas namandalani rumah tangga na baru ni si dia. Martonggo doh mahanami Tuhan bani kegiatan ibadah nami Minggu tanggal 1 Januari 2022. Na domma ipukah kanami sadaharion 2 hari kebaktian. Asibani minggu-minggu na loroh pe Bapa. Saya tong-tong maboy ituruskon hanamion. AGP ibagas kondisi pandemi COVID-19. Hanami tetap waspada Tuhan. Pagariham hanami sada persada kuriamu. Ase tong-tong hanami boy Bapa. Sihol mar hasadaon pakon hambani haganupan persekutuan na irencanahon na iprogram hon hanami. Ase dapotan malas niuhur na humbamu, anja hamar gogoh tongon hanami Tuhan, mandopakon guluh nami si ganupari. Holong mahamale Tuhan, pardosa na bagal tumang duha nami ilobi-lobimu. Halaniay, papasikam hanami Tuhan, ase talup hanami gabe ianan pasu-pasu nasihol apehononmu huban nami marsada-sada. Marhite goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Ondos hutanganmu ma ton dipakon diri nami. Amin. Paima ijalo hita hatani Tuhanta, mandoring hita humbani haleluya nomor 234,
ayat 1 pakon 2. Angusai golsoan hambai goluhon, palahan mandulilang tu gogomu. Ingat pasu-pasu di Tuhan tai, jana paruhuruan pambarani. Ulang lupa balayaki, ganung orisal bilangi. Sabilangi pambarani, inma pasu-pasu di Tuhan tai. Masai sai tong-tong marpusap uhurham, bai borat ni silang nai porsanham. Sabar maham bai pusok ni uhurin, romam pasu-pasu dok salosein. Ulang lupa hambai layak ni, ganu korisal bilangin. Sabilangi pambanan di, inma pasu-pasu di Tuhan tai. Martonggo mahita, idop ni uhur, apa damai na humbani Tuhan ta Yesus Kristus. In manatongtong makasumani, apa naman ramot kon nasyam, bani naman dalani ari-ari ni goluhon. Amin. Salam mahubat tahaganupan. Selamat hari Minggu. Selamat tahun baru. Terima kasih. Ibagas gok na semangat do natangar. Age hubani nasyam haganupan orang tua nami. Nama poso naman dihuti ibadah on secara live streaming hun rumah tabe itene atap hun jape hita Marianan. Salam mahoma bani nasyam. Selamat hari Minggu. Selamat tahun baru. Tuhan matongtong makasemani pakon manramot kon hita. Nasyam bapa inang hita ganupan na hinarga ni Tuhan. Hatani Tuhan nasihol ondos kubata. Bani parmingguan ta sadari on. Aima hari Minggu na parlobe itene. Bani tahun 2022 on. Aima ibuat humbani pesalmen 147 mamukah ayat 12 Rosidas kubani ayat 20. Salinari na siyang bapa inang hitaganup na hinarga ni Tuhan. Hata ni Tuhan na sihol ondos kubata. Si Jolomanta, pijakanta, aima nalaho menapaki tahun 2022. Humbani pesalmen 147 ayat 12 das kubani ayat 20. Songonon mahata ni naibata ase ibasahan nami riap mahita mangihut-ihut ibagas uhur tatene. Puji ma ale Jerusalem Jehovah pasangap ma naibatamu ale Sion. Ay iya do napatoguh oruk-oruk ni horbanganmu. Ipasu-pasu do anakmu itongah-tongahmu.
ibahen do nagurimu mardamay, ipabosur do ho bani gandum na mataboh. Iya do na manongos hatani hutanoh-on, duras do mardalan tonahni. Iya do na mambere salju songon uol, anjaha na manaburhon namur songon abuan. Iya do na manapakon sira-sira ni songon batu ranggis-gis. Ise do natahan bani borgohni. Itongos do hatani gabe malala maay. Ibahen do logoni mangombus jadi mabaur mabah. Ipatoguh do hatani bani si Jakob. Paraturani apa titahni bani Israel. Seng ibahen nasonai bani ganup bangsa, anjaha titahni seng ibotoh sidea. Haleluya. Naima dasni hatani Tuhanta naibata. Nasyang bapa inang hitaganupan na hinarga ni Tuhanta naibata, boy duratene sadarion hita berefleksi, sadarion hita manukun ibagas uhurta, sadarion hita mencek di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara, sadokah on sonaha doham, sonaha do hita betul-betul bersandar kubani Tuhan. Hamdo na membotoh hubunganmu pakon naibata. Hamdo na membotoh relasimu pakon naibata. Hamdo na membotoh sonahaham sadokah on berjalan di jalan Tuhan. Karena itu sedalam apa relasi ta pakon Tuhan? Sedalam apa komunikasi ta pakon Tuhan? Sedalam apa parsauranta pakon Tuhan naibata. Hita ganupan na hinarga ni Tuhan, boy dora icek hita, anget-anget, ibagas uhurta, sejauh apa aku ya bersandar kepada Tuhan selama ini. Sejauh apa aku ya selalu bertanya kepada Tuhan selama ini. Sejauh apa aku ya aima rohku bani Tuhan, bani haganup namasa bani kehidupanku. Kan aidoge. Mari kita cek dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tanya hati kita, sedalam apa hubungan kita dengan Tuhan. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan tanay bata, anggo ipardiate hita ambilan taon, pasalmen 147 on, ay ma pasalmen seruan doon tene. Ajakan untuk aha ay asihaganupan kita bani goluh on, lambin mamuji pasangap kon Tuhan naibata. Lambin bermasmur bagi Tuhan. Lambin mangolop kon naibata. Songon topik mingguanta. Ay masing gusobut bani ayat 12 nokan ay, nini ijon ijay sunon tene. Puji ma ale Jerusalem Jehovah, pasangap ma naibatamu ale Sion. Artinya ay na siyang bapa inang, hitaganupan na hinarga ni Tuhan, firman Tuhan ini salinari ay maajakan seruan hubata, tarlumobih maay on ma parmingguanta na parlobe tene. Kita akan berkelana sepanjang tahun 2022. Setabi age buka nami masker, mungkin na sampai agak terganggu mendengar, hanami pe sedikit terganggu menyampaikan.
Kana idoge. Jadi sama-sama terganggu hita. Na siyampe songon na merap soraay, au pijon songon na ngos-ngosan. Kana ido. Jadi hanami minta maaf, buka masmer, AGP namin ondom melanggar tonah ni pamarentah. Tapi dom vaksin 3 hali. Ang gulapihinan vaksin hanami ipalapalay do. Tapi halani dom vaksin 3 hali, yanggap mon lebih steril. Kana ido ge. Puji Tuhan. Terima kasih salinari na siyang bapa inang hitaganupan ay nahinarga ni Tuhan kebenaran firman na niondos kon batta sa dari on matene kata ni Tuhan mamukah mahita menjelajahi tahun 2022. Mamukah mahita ay berjuang bani tahun 2022. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi hari esok. Halani terbatas dohita. Kita tidak tahu segala kemungkinan bisa terjadi. Segala dinamika kehidupan bisa terjadi. Tapi na pasti na ibotoh kita ang goroh dohita hubani Tuhan, ang bersandar dohita hubani Tuhan, penyertaan Tuhan akan senantiasa menyertai pakon memelihara kita. Amin. Kan aido si joloman ni bangsa Israel, sanggah keluar si dia hun masir tene. Ija Tuhan makatahon, beringin-beringin pe isertai Tuhan do si dia dengan aima tiang apui, siang-siang pe isertai Tuhan do si dia dengan tiang hombun, ase ulang kepanasan, ase ulang bergohtu. Jadi on mahoma na siyang bapa inang hitaganupan na hinarga ni Tuhan nagabi si paingat si joloman hubat tatene. Ibagas na memasuki tahun 2022, ibagas na sihol mandalani kita tahun 2022, Tuhan mataurhon puji ay Jehovah. Pasangap naibatamu songon ihatahon bani ayat 12 ay ali bangsa Israel. Artini ijon na siyang bapa inang hitaganup na kinarga ni Tuhan puji Jehovah. Pasangap naibata ay bagaimana kita hanjon hulubian ni ari asa semakin dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita hanjon hulubian ni ari asa semakin bersandar kepada Tuhan na siyang bapa inang. Bagaimana kita asehanjon hulubian nyari bahkan sepanjang tahun 2022 on lambin mengindo hikmat, mengindo pangurupion hubani Tuhan ahado nasihol si bakenonta. Ahado nasihol idalan kon hita. Ahado nasihol ihorja kon hita. Marilah hitaganupan na hinarga ni Tuhan untuk selalu mangolopkon Tuhan naibata. Halanya ka nokan ay kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Masigat ni perlu kita memuji pasangap pun Tuhan. Ang gutong kita teks ni ambilan taon, kita ganupan na hinarga ni Tuhan. Perpesalmen makatahon misal ni anggo ayat 3. Iya do pamalumhon uhur na marosak anjaha na mambaluti ugah ni Sidea. Bani ayat 4 ihatahon, iya do na manotapkon bilangan ni bitang, anjaha idilo do ganup bani goranni. Bani ayat 5, bagal do Tuhan ta, anjaha margogoh tumang, sing tarsibar ay mahapentaran ni. Kanay dugi. Artinya Bapak Ibu Saudara, hitaganupan na hinarga ni Tuhan, anggo pardiete hita bani Alkitab, orang-orang yang bersandar kepada Tuhan bahat do karakter na muncul bani kehidupan ni tene. Karakter na pertama misalnya orang yang selalu bersandar kepada Tuhan aima orang yang dipenuhi rasa murah mengampuni, urah makorjahon na bujur, urah marsilayak-layak, lang mandingat, kekurangan, keterbatasan, nalepak ni kasoman.
contoh na siyang bapa inang hitaganup na kinarga ni Tuhan ay makarakter na bersandar kepada Tuhan. Ang tonggor kita misalnya Yusuf tene. Yusuf, bagaimana Yusuf diperlakukan oleh saudara-saudaranya sangat tidak adil. Si Holdobana ibunuh, ipamate. Bahkan ipamasuk ke bani godung dan dijual kepada saudagar. Jadi roh persaudagar on, ibuan ma ijual mabana ku Mesir. Bapak inang hitaganup na hinarga ni Tuhan. Tetapi halani ia persaya hubani Tuhan, lang halani ay dia jatuh, tidak. Lang halani ay menjadi dia berpasrah dan tidak dapat melakukan apa, tidak. Tapi justru Bapak Ibu Saudara, karena dia adalah anak-anak Tuhan yang sejati, dia selalu bangkit. Dia selalu optimis dan dia selalu berjuang sehingga na siyang bapa inang hitaganup na kinarga ni Tuhan, halak na tarbuang, boy i Mesir menjadi pemimpin terbesar. Nomor 2 ituruh ni Firaun. Nomor 2 ituruh ni raja. Bahkan Firaun merekomendasikan kepemimpinan Hubani. Dan dengan hikmat dan bijaksana daripada Tuhan, boy do ipimpin negara ai keluar dari zona tersulit tene. Bahkan di saat bangsa-bangsa nalegan mengalami resesi, mengalami kekeringan, bangsa ai surplus di dalam sandang dan pangan. Ay mesirodo bangsa-bangsa nalegan hujay, termasuk masanina-saninani, halani do kekeringan i Israel. Roma si dia dengan terpaksa mangindo ku Mesir tene. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan, butok na siyam do, sanggat ibotok si dia, sanggat ibukahon Yusuf, siapa dia sebenarnya? Au mada Yusuf na ijual na siyam ay, au maadik na siyam ay, na sihol ibunuh na siyam ay, butok na siyam, buhi si dia pi berubah. Kunay dugi, hitir-hitir, mabiar, matay mahita sa torapon ni. Tapi ahado ni Yusuf, ulang na siyam mabiar, au kan anak ni Tuhan doaw. Rencana ni Tuhan doon, dia berpikir positif. Rencana ni Tuhan doon, ipalobi Tuhan au pakon na siyam, asiboy holisonon. Ulang mabiar na siyam. Jadi lang adong amarah. Lang adong domdom. Lang adong ijay balas dendam. Ay matini anak-anak Tuhan. Jadi kita pe mungkin tahun 2021 ada merasa tersakiti oleh orang lain. Adong merasa dipitnah oleh orang lain. Adong merasa dikibuli oleh orang lain. Tapi lang kung maiseberangkon kita ay bani tahun 2022 on. Ada pengampunan, ada maaf. Dan orang Kristen selalu berbuat baik kepada siapapun. Termasuk maaitene nalang membayan nama dia hubatta. Amin. Ay makarakter-karakter halak na persaya. Ay sada karakter DPI. Karakter na legan na siyang bapa inang, orang yang selalu bersandar kepada Tuhan adalah pribadi yang tangguh. Orang yang selalu bersandar dengan Tuhan, lang urah galek bani kehidupan on. Lang urah menyerah bani tantangan kehidupan on. Tonggor hita misalnya Rasul Paulus bani Filipi ay hatahon do tene. Haganupan do tarhurjahon ahu, halani Tuhan na maparguwi ahu. On karakter halak na persaya. Mengampuni, berbuat baik, pakon lang urah menyerah bani tantangan kehidupan. Hita pe yalami hita do tene. Tantangan kehidupan mungkin 2 tahun terakhir ini, tantangan kehidupan yang paling berat kita rasakan. Karena apa? Tantangan kehidupan na yalami hita adalah tantangan kehidupan global. Tantangan kehidupan na yalami hita, tantangan kehidupan regional. Lang pitah au, lang pitah kam, ini seluruh dunia. Kenay dugi, ami si bahat do na gulung tikar, bangsa-bangsa na maju pe, bahat do na mundur. Tapi halak na persaya hubani Tuhan, lang kumaurah holsohan, ay Tuhan, ay masisonon na masaon Tuhan lang sonay. Orang yang percaya kepada Tuhan akan selalu pahit. Haganubdo tarhorjahon au, nini. Apostel Paulus ay tini. Marhitehon Tuhan na maparguguyaw.
Ay masih semangat dotong songon hita kuria GKPS Bekasi. Aung guhutonggor raut-raut ni buhina siam penuh dengan rasa optimis. Aung marosu do manginenggor buhina siamon haganupan. Songon na marmina ge, songon na adong cahaya na luar biasa. Halani yakin hanami lang dong hita on naholsohan. Ay Tuhan, buhay pihulyaw 2022 lang adong sonay bahasani baga suhur tene. Aku akan berjuang. Aku akan mengalahkan kesulitan ini. Haganuk do tarhorjahon hita. Bahat be tantangan taon. Kanay doge. Nama poso ada tantangannya. Mungkin adong do diantara hitaon nama posoon. Duma pigahali mencari horja lang dapat tong maos masipatuni sampai marlubang. Buis magi ipangan aspal. Kanay doge. Adong marahumadi ba na posoon Tuhan malewat zona au Tuhan, zona umur. Tapi lang halanya ia mandoley, ijado tulang rusuk kain ini. Bisa jadi. Orang tua onpe, bahat doon tantangan nyon. Dan kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara, tahun 2022, roh nyaman nih, roh aman nih do dunia on, atau roh sulit nih. Tetapi yang pasti, halak na persaya, lang urah gale. Halak na persaya, lang urah mandole, halak na persaya, lang urah mungut-ungut. Halanya ka, haganuk do tarhorjahon au, marhitehon Tuhan nama pargugoy au. Amen. Adong rasa optimis. Ay magogok na humbani Tuhan. Ay do asi parpesalmen, makatahon, puji manay bata, pasangap manay bata, halanya ka, iya do naboy mangapoh, uhur ni halak na maropo. Iya do simada dunia on, bahkan ang bahasa hita bani teks ni ambilanta ay bani ayat 14 10 todo ni sonon ay iya do napatuguh oruk-oruk ni korbanganmu ipasupasu do anakmu itongah-tongahmu ibahen do nagurimu mardame ipabosur do ho bani gandum na matabo. Hapi ang goteliti hita konteks Psalmen 147 on adalah konteks natarbuang do si dia hinaan. Tetapi Tuhan do nini na mangoruk korbanganmu. Alam yang go konteks Timur Tengah kan adong do korbangan, ioruk do ay. Boy do ay urah ibu ko halak. Tetapi Tuhan do yang akan menutup ay. On magambaran na siyang bapa inang hitaganup, on mapangalaman pribadi ni parpesalmen, aseba ni kehidupan on, ia selalu makatahon, puji ma Jehovah. Bermasmurlah untuk Tuhan. Olop kon ma naibata ba ni kehidupan on. Jadi hita pina siyang bapa inang, ulang lambin kendor hita na martuhan on tene. Ulang lambin majarang-marjarang hita na martuhan on. Kami tahu, kami juga punya tantangan hebat. Kami tahu na siyang bapa inang punya tantangan hebat. Kami tahu di antara kita ini ada pergumulan yang sangat berat. Dan kita tidak mungkin terhindar dari persoalan kehidupan. Tetapi kekuatan orang na persaya hubani Tuhan, pasti sangat luar biasa ini. Contoh kita nalegan bahwa orang yang bersandar kepada Tuhan misalnya songon Daniel sangat luar biasa. Dia adalah ulet, dia adalah tangguh, janah. Bahat do humanaboy ibahen ni. Dia tidak diam dan menangisi kehidupan on. Kanay dogi. Jadi hita pelang itangisi hita kehidupan on. Nahadon Tuhan ini. Ang gudam masilalahi makatahon dong sa daduding ni biasanya ang gumaroso na siyang pencinta damma silalahi lang onggal lagu-lagu cengeng songon John Eliaman ia penuh ahdo tongotin tapi sa torapon cengeng doing ni lang bakku biyaw binin bana pi mamakatahon lang bana biya bana kanay dogi itu artinya doma cengeng doma pasrah jadi hita ganupan na hinarga ni Tuhan on makata ni Tuhan hubat tatene bani ay memasuki kita tahun 2022 loh di pipardalananta tapi yakin doha nami monang dohita di saat kita semakin dekat dengan Tuhan kita akan menjadi kokoh di saat kita semakin bersandar kepada Tuhan kita semakin inovatif di saat kita selalu bertanya kepada Tuhan Tuhan ahado si bahenonku
Jadi hita on pe pasti menjadi pribadi-pribadi inovatif. Jana on doh mani harapon bani zaman on. Maningon inovatif do hita tene. Halani ijon mandek. Ijon mandek pasti ada di sini bisa. Ayo do inovatif. Kan ayo do ge. Jangan yakin doha nami na siyang bapa inang, itaganupan na kinarga ni Tuhan, anggo roh dotong hita hubani Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Tergantung percaya do hita hubani Tuhan ta, bermasmur do hita hubani Tuhan ta, puji Tuhan do nita, songon dong do ding na sodap tene. Aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya do hita na siyang bapa inang kan enak dulu dingay tiada yang seperti engkau. Agi man doding kita bain 1 2 ya. Tiada yang seperti engkau, begitu mengasihiku. Tiada yang seperti engkau, mendidik kehidupanku. Yang seperti engkau, begitu mengasihiku. Semangat na siyam. Kadang-kadang kau mau menawan seluruh kehidupanku. Semangat hidup. Ku percaya Tuhanku ajaib, memulihkan kuat, memenangkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, tangan itaganupan na siyang bapa inang. Luar biasa do pencipta lagu ai hasil yapon ni pengalaman kehidupan, pengalaman rohani, bahwa tiada yang sebaik Tuhan dalam kehidupan on, bahwa Tuhan itu turun ke tengah-tengah kehidupan kita, hadir ke tengah-tengah kehidupan kita, nalah menramotkan mapar di mata, mapar mudu-mudu hita, maka semani hita memberi gogoh. Aidu ase age parpasal men on, aidu pangahap na namar Tuhan on tene, sehingga dengan yakin dia berkata, puji ma Tuhan, bani ayat 12 ay, pasangap manay bata bani parguluhanmu. Jadi hita pe na siyang bapa inang, yakin dohan nami kita ini punya keterbatasan, marlimit do daya jangkau pemikiran taon tene, marlimit do ketangguhan ta, marlimit do mungkin kekuatan ta. Suatu saat kita mungkin bisa drop oleh karena derasnya tsunami na roh mendorap kita. Suatu saat boy do kita jatuh oleh karena begal ni gilumbang na roh ban ni kehidupan ta. Tetapi firman Tuhan makatahon tene, puji ma Tuhan, pasangap ma Tuhan, olop kon manay bata. Di saat kita datang dengan sungguh-sungguh kubani Tuhan, pasti ada selalu jalan bersama dengan Tuhan. Amin. Ada selalu kekuatan. Jadi on man ini pemasmur tene, on man nasihol isuan kon hubata ase haganupan kita na siyang bapa inang bani na menjelajahi tahun 2022 on, lambin dohor mahita hubani Tuhan, lambin setia mahita hubani Tuhan. Ang guboy tahunon ulang marnaholang na maraminggu kunay dugi nahadir bani panorang on roh matong
lang unggah holang homa pertongguan roh matong anggo seksi inang asal dong tupuan hari Kamis hadir matong anggo lansia anggo dong tupuan hari Rabu lansia matong homa iya dong homa lang ra lansia dah hape malansia kanay dong lang bani lansia au po so de piaw ni tutuay halin ni semangat ni duay malas suhur tapi lang terpungkiri sebenarnya nama sawon kanay doge bahat doh masunay halin ni semangat ni tapi marilah na siyang bapa inang tak apapun itu haganupan mahita tini puji manay bata marolop-olop maibagas Tuhan. Mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita bangun komunikasi na jenges pakon Tuhan tanay bata. Ay manaparlobe. Baru na paduakon na siyang bapa inang hitaganup na hinarga ni Tuhan. Isobut do ba ni ambilanta ay secara khusus ayat 4:10 pakon 10 siyah tini. Bani ayat 10 siyah ihatahon. Ipatugah do hatani bani si Jacob paraturan ni apa titah ni bani Israel. Ipatugah na ibatado ahas si dalan konon si horja konon kon halak na porsayain. Halanya ka na siyang bapa inang hitaganup na hinarga ni Tuhan. Allah itu adalah Allah yang teratur. Kanay doge. Naibata na teratur doay. Halani teratur do Tuhan taay. Ay do si ibere titah ni hubani si Musa. Sanggah mardalan si dia. On si joloman na siyam. On si bahenon na siyam. Kanay doge. Jadi si holdo Tuhan huma bahwa kita ini adalah orang-orang Kristen ini di tengah-tengah negaraon adalah orang-orang Kristen yang teratur. Orang-orang Kristen yang taat, yang patuh. Kanay doge. Ang gulang pumerah, agelang pedong jolma, sok maham. Panay dung dusunay, ang gubaha jolma, sok bana. Tapi ang guburingin-buringin, terobos saja. Berarti lapik kesadaran yang dari dalam. Kanay do. Tapi belajarlah kita menjadi orang Kristen yang teratur. Yang taat. Misalnya yang gue suruh marmasker, mas masker. Hanami lang bimar masker tini. Do melanggar na minon. Tapi hali do mapaksin tulu hali, boy maraay nuhur. Kanay do gi. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan. Tapi on ma. Ini ni ijon nokan ay, bani ayat 10 siyah ay. Ipatugah do hatani bani si Jacob, paraturan ni apa titah ni bani Israel. Asi ibotok si dia. Rel yang harus mereka jalani. Rel yang harus mereka lalui. Halak Kristen ang goboy ulang keluar dari rel. Kanay doge. Kita pe mari tunjukkan identitas kita. Tunjukkan jati diri kita. Kita ay orang Kristen yang patuh, yang taat, selalu berjalan di dalam rel. Ulang kuma lain tong kita. Ulang kanjin ini hanjay tong bana. Ulang buat ay ni, ay tong uhur ni. Kanay doge. Ay dumambentar buang bangsa Israel. Mereka mencoba melanggar keteraturan daripada Tuhan. Jadi kita ganupan na siyang bapa inang, kita ganup na hinarga ni Tuhan, orang tua namin na irumah ijape Marianan, na mandihuti ibadah taon, marhitehon ambilanta, ipaingat do humahita tene, base, jadilah orang Kristen yang teratur. Jadilah orang Kristen na mematuhi rambu-rambu kehidupan on. Tentu rambu-rambu pemerintah pe dihut do hitai jay. Halanya ka, bani Roma ay makatahon. Orang Kristen itu meningun mengikuti halani humbani Tuhan do negara ay. Kanay doge. Jadi kita pun harus tunduk, hormat. Ay mana ipaingat Tuhan hubata. Contoh, teladan, barisan terdepan matong kita bani keteraturan na inegara taon. Ang gudong masonay, gabigaram pakon panundang. Baru naparpudi na siyang bapa inang hitaganup na hinarga ni Tuhan, on hubani khusus na padidihon tene. Malasuhur, puji Tuhan, na siyam sadarion boy mambuan nyumbah tahuban ni Tuhan. Kanay doge. Tentu sebagai orang tua, adong do sura-sura na siyam. Adong do tanggung jawab orang tua tene. Kalau kita melihat firman Tuhan, setidaknya ada 2 tanggung jawab orang tua terhadap anak titipan Tuhan.
Tanggung jawab yang pertama adalah orang tua itu bertanggung jawab membesarkan fisik anaknya. Sedangkan yang kedua, orang tua itu juga sebenarnya harus bertanggung jawab membesarkan iman anaknya. Tapi kadang-kadang yang pertama ini terlampau menonjol, membesarkan fisik. Sedangkan yang kedua sedikit diabaikan. Saya tidak jarang di tengah-tengah kehidupan anak nyon secara fisik botang, marmina. Kalau ini bahat tumang ibere nutrisi, susu, kepala mayung, pokoknya segala nama vitamin tolor setengah matang, kuna idugi, empek dari Palembang isampur. Kana itu, HP marminggu lang onggay suruh, sekolah minggu lang onggay suruh. Ay mesti berkembang do fisik nih, tapi malawani. Kana malawani. Hujay ho, gak mau pak nih. Kalau kami dulu zaman kami itu zaman jadul nih, mapingur urlu bapani. Halanya kita tidak secara dini menyeimbangkan tanggung jawab orang tua membesarkan fisiknya dan membesarkan hapor sayon nih. Angguriap ipabagal do fisik ni pakon hapor sayon ni, yakin mana siyam enak matumang. Bagal piholi ng bahay tangan dasa. Butuh ni mau kamar mandi hapi suruh bapa ni. Kana dogi. Ro tamu misal ni ro tulang ribut si dejin. Itong hita lah o may butuh ni yarusini. O marah bapak ayo ke belakang ni. Tapi ang gulang ang fisik ni sa gendut isirling ni humaham. Bahkan ang guro tamu ijay mabana berekspresi inakini mo orang tua ni. Wah nini. Nah hape tamu ay keluar hon ni madumpet na ni hurni. Tongon ribut mabani jay cari perhatian. Kanay dugi. Tapi kalau kita bangun dia secara bersama, misal ni fisik ni sehat, hapor sayon ni sehat secara dini, enak mon. Bahat dididahkan nami keluarga-keluarga membangun rumah tangganya, generasinya ibagas Tuhan. Sudah temang bana mengatur hon yung bahani. Nah, ambilkan dulu apa bapak? Yang mana pak? Lembut ko ma. Itu datang opung pak. Beli apa sama opung? Ulang, roh opung nih. Pak datang opung. Merugikan itu nih. Hala ini lang ididik karakter. Suruh aja pulang opung itu nih. Mardemban lagi nih. Jizik aku nih. Mapingur ulit ta kan? Hala niya ay kubani na siyam. Bangun ma nyombah tayo no kanay si Harpey ay. Jingis to ang sorani ben na siyam. Harpey. Harpey mungkin berasal dari kata harvest. Panen ma ay tini. Bahasa Inggris kan harvest home nih. Jadi didik na siyam ma harvey on. Mudah-mudahan 50 tahun nari manggatikon Jokowi. Kanay doge. Halani ididik dia secara karakter, dididik dia secara iman, fisiknya pehoma mombur. Mombur manamin duasa. Mombur akulani, mombur homa hapor sayon ni iman ni. Ang godo masaimbang pasti enak orang tua, tapi ang gulang kita maholi manarokon. Halanya asal adong Natal piringak. Isi mampinay si Harpey ini. Piringak kalang igutikino. Anak ni si mampinay ay masumbaya kain. Asal ruay piringak maulang namin rohay ni. Kan mapingor maulumo. Tapi ang ibagas Tuhan do, asal dong puisi, iya matong. Anak ni si doy, sumbaya kay bo. Tampil selalu ni. Rapi humani. Malas mahur, panjang maumur. Hala ni filosofi kita tidak terlepas. Anak ko kido hamaraon diaw. Baik anak kita, baik kita do paling bangga. Tapi nggo hancur anak kita, ropadas ni do lepongon. May jajam bulan ni bapak niya, ralang anak ni pinin man. Gumarapus ni, lepong ni. Jadi, kanay dugi. Jadi, naima, bangun na siyam ma. Ada tanggung jawab diberikan Tuhan. Membesarkan fisiknya dan membesarkan imannya. Ulang sada nga sa yurus na siyam. Hapor sayon ni Holy, medya na padidihonay, madalang ang gabi, matay kujaay nin. Tapi lo padidihon, rajin mabana. Berarti Kristen, kapal selam. Kubuin namin, mantap nih, kanay dogi. Jadi, terima kasih mabata, salinari, marhitehon hata ni Tuhan on, ipaingat ipagol pado hita tene, marilah menjadi Kristen yang semakin erat, dekat, bersandar kepada Tuhan. Marilah menjadi orang Kristen yang punya keteraturan di dalam Tuhan, di tengah-tengah dunia on,
secara khusus kubani na siyam na padidihon, pabagal na siyam manyumbah taon, ibagas biar bani Jehovah, pakon, pangujawab secara aima fisik. Pos uhur, Tuhan akan memberkati kita semua. Amin, martunggo mahita. Terima kasih detitu pamatongon Tuhan, sembah konon nami hubamu. Bani bagal ni idop, bagal ni holong, pakon panramotionmu. Malas uhur nami, isabrangkon Tuhan doha nami, umbani tahun 2021, memasuki tahun 2022. Sonin ma matin ni, panramotionmu sepanjang tahun 2021. Persaya doha nami, Tuhan juga akan memelihara kami sepanjang tahun 2022. Ajari hamko makan nami, semakin bersandar, semakin berserah, semakin mengolopkon guranmu nama pasingin, bani perguluhan nami, baik secara pribadi, keluarga, sektor, sonai agi kuria. Pasu-pasuham kuriamu gikapes Bekasion, sektor sada, das kubani sektor siah. Haganupan tongon Tuhan. Lang adong nalingot humbani panonggormu. Idadap hamdo uhur nami. Ibotoh kamdo namasa ben nami. Tuhan macampur tangan. Mamasu-masu pakon manramotkon hanami haganu. Parandang hamdalan bani tahun 2022 on. Tuhan ada di depan kami. Menjalani kehidupan on. Terpuji maham. Terima kasih matongon Tuhan. Sonai age keluarga na padidihon nokan ay. Orang tua ni harpe. Pasu-pasu hamsi dia, bani pabagal-bagal kon nyomba ay, ase nyomba ay bertumbuh secara sehat, baik pi jasmani, begitu juga rohaninya. Terpuji maham, bagas Kristus Yesus anakmu in, martunggo marondos makanami, dia te itu pama bani Tuhan. Amin. Paima yondos kon hita galanganta, tangar hita malobe hata ninay bata, nagabi onjolan bat talaho manggalang, ay manatarsurat ba ni Pasalmen 50 ayat 10. Songonon hata ninay bata, galangkon ma bagal ni uhur ba ninay bata, anjaha galari ma bagah-bagahmu, bani si timbulan in. Kita sonari lo beni Tuhan ta lao manggalang galangan malasur dia rondoson hamba ni malas niur terima kasih lo beni ay pasu-pasuli gue tu mangjalohi ta ale ingatan kita ganupan na dong bata rosi goluta pasu-pasu ni Tuhan hidup sita bayu pasilang nagabe galangan ingat mahita bani holong ni Tuhanin ales bersahat na pantun Indo nagabe galangan ta rahon na talup sonay pangabag si pujian gol
kita sonari lo beni Tuhan ta lao manggalang galangan malasu dia ronda son hamba ni malas ni uhur martari makasih lo beni pasu pasuni buwe tu mangi jalohita ale tong ingat mahita kanupan nadong bata tosi goluta pasu pasuni tunga aidap ni uhur ni donalo pusita kai hayu pasilang nagabe galanga ingat mahita bani holong ni Tuhani nale persahap na pantun Indo nagabe galangan ta perlaho na talung sonay pangabag si pujiyo gulu na ondos Indo galangan na marharga biar mabunitain may Tuhan ay batata oh na galangan namin ondos mabamu rapapakon goluh namin ondos mabamu ingat mahita ganumpan nadong bata rosi goluta pasu-pasu ni Tuhan haidap ni uhur ni domano busita bay hayu pasilang nagabe galanga ingat mahita bani holong ni Tuhanin ale persahap na pantun Indo nagabe galangan ta perlaho na talung sonay pangabag si pujiyo gulu na ondos Indo galangan na marharga biar walay kita may Tuhan tanay batata orma galangan namin ondos mabamu rapapakon goluh namin ondos mabamu Riap mahita jongjong martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani nai bata ham Tuhan nai bata bapa nami pardear layak janana unjah kuben nami terima kasih mahata honon nami hubamu halani tong do ipasu pasuham goluh nami domma ihasomani ham hanami jana ipasu pasuham horja nami das kubani sadari on sonari ibagas malas ni uhur roh dohan nami mangondoskon buah ni horja nado pinasu pasumuin gabe galangan hatarima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu on pesay jalo hamma galangan nami on bahkan hasangapon ni goranmu janah mambahen lambin marhataridahan harajanmu i dunia on ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo hamma tonggo nami on amen huondoskon bani Yesus haganupan dirikon Huondoskon bani
Ham Jahoba na ibata pardear layak na manongtong Rossi sa dokahni ibagas malas niuhur dohanami mamuji pakon pasangapkon goranmu na pasingin halani idop ni uhurmu na padiparhon hanami hubani tahun na baruon bagal tumangdo idop ni uhurmu ijalo hanami ibagas tahun na salpuin ay mapasu-pasu pardagingon sonai koma partonduyon namangindo mahanami sonari bamu Tuhan ase pasal puhonon muma bani tahun na burukin sonai koma salpuhon ham haganupan dosa nami togu jana khasomani ham makanami ganup ari ibagas tahun on ase ipakai kanami ari-ari ni goluh nami domu hubani rosuhmu idop ma uhurmu Tuhan jalo hamma hanami amin hamba panami na inaguriatas say namapasing magoranmu say rohma harajonmu say saut ma harosuh ni uhurmu inagori tungahon songon na inaguriatas berehama ben nami sadari on hagoluhan ari-ari sasap kam madosa nami songon panasap nami bani dosa ni hasoman na mardosa dupak hanami ulang hanami boy ham huparlajoan paluwa ham makanami humbani pangago lahoma nasyam janah sonondo hata ni Jehovah Zebaot dalan kon mauhum nasitong patuduh kon ma diar layak apa hidup nyuhur bani ganup hasomanni jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan na ibata ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibata maham isondangkon Tuhan na ibatama bohini hubamu janah maidop mauhurni mangidah kam idop pakon Tuhan na ibatama bohini hubamu janah ipasorap ma dameni bani tonduimu amin. Salom mahubata haganupan. Cek, cek. Cek. Cek, cek. Cek. Ya. Saloma hubata ganupan. Selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu ma. Jana selamat beribadah. Terlebih hubanya siam jemaat tamu nami. Nama ibadah bani GKPS Bekasi Sadarion. Jana selamat hari Minggu ma homa tahun nami. Bani nasyam na beribadah di rumah secara live streaming.
Terlebih tene hubanina siam na sedang menjalani perawatan di rumah sakit, anggo ibu pakon keluarga na merawat, ase semangat na baru mak, tong Marian ibagas urna siam, tong semangat, ay do tambar na boy pamulihkon na berita podas. Halanyai hubani na sampai na do berusia 60 tahun huatas na hadir jon sonari. Selamat hari Minggu babanya siam. Iya, hata honon lansia holi. Iya, jadi inilah kami minardo bohita haganu pantene. Apalagi tanggal 2 opeon bani 2022. Sonon ma terus semangat kita terus mendepakkan perguluhan bani 2022. Aido mudal tak domai ondos hatani Tuhan ubatan kanai. Puji ma Tuhan olopkon ma naibata. Ai matongon gabe tukota laho mandalani perguluhan ta bani 2022. Ulang gobir hita ahapin ini hasoman. Lalu Tuhan tado pangajaman ta. Amin. Hubani na siam sektor horep, pemusik, tim gugus covid, tim multimedia. Terima kasih ma, domai pakai Tuhan nasiam laho mangidangi ibadah tasaderion, andohar Tuhan tama nomor sangat. Terlebih hubani padita tapi lambin patambah ma hasehaton, hajur giton yakula pakon semangat tene padita nami, ase tong boy padaskon hatani Tuhan sesuai horin nadopi jatalkon itong atong ata. Jadi sunai menurut nami mulak meita ibagas sedamai riap mahita jongjong. Sunai gena siam nai rumah pai mamulak kita ai jarang duita pajupah salam hitama kanan kirita ai salam sehat. Selamat tahun baru pesunari tene. Jadi halo. Iya. Hubana sampai napa didihon terima kasih mak. Jadi napa didihon sadarion anggota baru depion i sektor dotan tene. Tetap ma semangat beribadah bersekutu baninte. Atau hita ma horas selamat hari Minggu telu hali, horas telu hali. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu, Selamat hari Minggu. horas, horas, horas. Ulak metai bagas sedami, ulang lupa hita hari Minggon, hadir tong hita bagas parmengguata. Naduk mersi salaman manuan kita. Terima kasih. Rohita son